Maikanem Abilin. Tinapalabas inkedeng ni Ansong akid napunda ni Rina nga anak da Don Simon ngem agkedked ni Ami. Kunana asana may parbang nga may raman daytoy tawan basol na. Gapu iti dayta nagpakada kini Ansong. Inrason na nga da napateg nga alaan na iti balay na. Ngem kinapudno na kayat nakasarita ni Rina tapno mabagaan na ngagpagad ti biyag na. Iti kaaddadan kini lando iti asyenda nalagip ni Amin ti mapan ijay turod tabareng adda ijay ni Rina. Iti dayta agundaway addamet da Victor ken Rina iti turod. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Di kagdanan iti kaaddak to ijabrod. Saan kanto malipatan? Saan kantong isukat? Ikarik at si kanto lang, Dayatak. Si kanto lang ang mati, Dayatak. Saan kanto mati isukat, Victor? Ala, saan kang araw din nagsangit? Victor. Rina. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka, Mat. Rina. Sapay ko matasan kanto agbaliw. Sapay ko mahatay ti panagsublik. Kat, nasimpot kanto lata. Nang runa launay kadag iti trabahador ya iti asyenda. Magnamnamag. Kakaasam ko may da. Di mo ida ulpitan. Gapot-apadak ida na kurapay. Ket amok ti sakit ti maulpitan. Sa anak ang ulpit iti padak at taong, Victor. Nasayaat. Ala, umay kan. Pumanaw tan dito itoron. Mumalaman. Victor. Maawatan ka. Di mo kaya't ngagsina ta. Kasta talaga ti marikrik na. Ano, malaman. Di kagdanag. Agsubliak to indon bigat. Ikarik day ta. Buwan, Lando. Ni Victor Daychay. Iso. Saan naglakit ti nagbidot? Wen. Iso tayo dyan ni Victor. Agin, apa kas jay? Agin inagagda ka ni Rina? Tsaka mo. Tsak maawatan. Apay akas tayo matante makikita. Tayo jay. Kita madami. Agin inagdamanan. Aday ta. Sakayan dan ti kabalyo ta. Duada. Iti may sa kabalyo. Kat... Nirina ti adda iti samo. Lando. Aday ta. Lumabas dan dito ayan ta naglimangan. I love you very much, Nangag mo, Ami? Anyan. Kaslaing gagara dati mga pangkanyak iti kasjay. Kaya ta sa wanday ta. Nga dan nagkinawatan da. Tapay nga ginin nagagda. Ken I love you kung kunada matanong titunggal may sa. Lando. Kasano? Agpakita ta kadakwada. Apa di mo kayo nagpakita ta kadakwada? Laro na launay ni Victor. Sana. Agsublitan ijikuta. Uy, masiplitan tayo ti dalan. Malaman ah. Sana balin. Sige. Duday tati ko nam. Matong pala amin. Kumusta kayo dito asyenda, Apong Unang? Apong Macho? Ay, nasaya at mood, apo. Nasaya at lata, Apo.
tumultulong kami lata dito asinda. Kababain mo't kada Sir Rodrigo kan Ma'am Carlota. Daita ti pudno, abog. Uray ti agiruot latan ti araramidan may. Saan narumbang, Apong? Bakit kan lakay kayon? Saan narumbang nagtrabaho kayo, pay? Ti rumbang, agtugtugaw kayo latan iti pagnanaadan nyo. Saan na mabali na po? Ay, sa pulen ti bagimi ti agobra po. Kasla agkakapsutak no awan ubrak. Iso abay anda kami latta ka din. Day talagang mo't agiruot. Naglakan at trabaho. Ala, makamo kayo, Harod. Imayak, tagpakada-kada kayo. Amoy yung matinti may papankanyak, Apong. Wen, apog. May saka asoldado. Nagbaliki ka idarapaap mo itibiyag. Kahit kablawan da ka manan po. Nagsak kami para ken ka. Sapay kumata iti panagsublim to. Kat agkikita tayo pay. Sapay la kumata si bibiyag kamin to pay. Tanay, bakit kanlakay kami beten? Ay, si bibiyag tapay, bakit? Napigsa tapay mat. Kasla ibagbagam amataytan. Anya ngay ti amuta. Ti tamo, ti gasat ta. Pudnuti ko na ni Apong Macho, Apong Unang. Umatindog pa'y tibiyagyo. Kat agkikita tayong tupay. Agsubli kagaya man para iti serbisyo, iho. Numabalin, tiyak kumakayat, iho. Tanya pa'y lang tiga po na nagtrabaho ka. Kat si kalaang matiagtawid iti amin a kinabak ng mekin ni Papam. Mama, Iti pa'y lang adyak kayat ngagbalin ka soldado. Kaputano da tuma, agdandana ka. Nang runa numalaglagip ko ang makigubgubat ka ito, nubilang. anya? Ay, numabalin ko bakit saan ka na pumanaw, iho. Dito'y kalatan mansyon. Kayat mo, si kanti mangimaton kadagiti pamastrakan tayo. Sana mabalin, Mama. At napagrabangak iti pagilyan tayo. Talipatan yun saan. May saka soldado. Kung nga agpaysuan niya, iho. Di mo maikati panagdandanag ko. Taamangan numadangran ka iti panakigubatyo, iho. Unuan niya pa'y di tama pasamakan ka. Kabayatan ti panakigubatyo. Awan ti da kasama pasama kanyak, Mama. Di ka agdanag. Kasyanak, palubusan akong nga gawin. Tiyak kaya titoy. Abay, palupusan ka nga eh. Naging inapros talagang mat. Kasyanak. Siya, di mo na customer mo. Kaputawan pa iti may ita dito'y asilin. Andakan sa nakayat na kiti customer mo. Isong ita. Dapat na serviti kadam dito'y. Siya kung ti customer mo. Ay, umay ka matar na ko. Di pagin mamalit at danugan ka. Danugan tarupam, pagin kang aglitam. Umay ka. Anay ko. Ati, kinuktar ati. Lipas ako! Awan di makita ka, Gwardiya. Iso nga, agawa ka kalay atin na tangalan. Ay, babae! Eman! Hindi ka matlang makalamang. Mura ka na ka. Palagay gagawin. Ika-ika sa kakalay atin. Sumurita, saan matunay ang ato?
Anay ko. Nasugat ti sakak. Naikapit iti barbed wire. Anay ko. Anay ko. Nasugat ti sakak. Nakapit nga min iti barbed wire. Babae! Sila mga libas! Ang talinada ka nakapaklat dito karuutan. Nasip na kilain ko. Iso apat siya kasanda ka man daw dito eh. Nagriteo, kan ba? Hay! Nagriteo! Ay! Tulungan na ka magsapol ito na dyan, babae. Jakutan mapirukan. Noon naglemlem mga nakite. Ano kan? Salbag. Ito sa anak ni Boss Bat, no di tayo masapulan. Sapulan tayo! Narabyanak mo tan anapan na kilabada isi balay tinaamam mo ijajandaan. Salud! Sana ba na? Pagkwartaan mo tinapanak. Balot ito, balot! Agawid akong iti pagnanaudak. Ha? Manang, tulungan na ako. Naapkas na iti sukat ko. Asim, tulungan na. Agsapan. Mawan pa ilang ti babae ng lipas. Nakaruwar nga tayo tinaladan. Imposible. Barbed wire tinayalad. Imposible. Adi agbutang ako malayat. Ha? Hongan! Ha? Ha? Anya tayong pulong timay sa gwardya. Pinaglibas mo ka no timay sa pupo ka, babae? Ay saan? Naglibas. Ngamjak pinaglibas, boss. Anya? Anay. May salarabi nga awan. Ita, agdan nakalibas. Ako boss. Diyan mo. Imposible mo nakaruwar na dyan itinaladan. Anya tinararami dyan? Ha? Nagbarbartak kayo kadimanan. Isuda. Sana siya, boss. Kasano ka nakaruwar ti babae? Arsab ka nga minjablo ka! Boss. Kumusta ti sakam anasugatan, nena? Naapkas, Manang. Jak laim pagarup amay sakamot ana biktima iti dayja apasdak. Talaga ajablo da amin. Di amok kat aglako iti makmakan iti may sapas det ti trabaho. Tagayam. Ijay mo tinangisirkan kanyak ti lalaki anang awis kanyak. Oray siyak. Naglibasak mat ijay nena. Kaya't mo asawan, biktima ka mat. Saan daan nagbaligi? Ta nakalibasak. Katkaskan ka. Nasugat mat ti sakap. Kat makita ti piglat agapuanan ti pan nakasugat ti sakak ana ikawit iti barbed wire. Apay di mo idain pa pulis. Adan tumatlaal daw da. No saan nga ita? Itinto sumaruno nga aldaw. Saan damot kit yan nagbaligi anang kundaway kanyak Namday talaan ta nasugat ti sakak, gapo iti panagihibas ko. No agipulong ka. Amangan no agbalat at tumatlakan ka, nena. Amangan no patayan da kapay. Nabilig takin ko kwa iti day di apasdat. Nga awagan da iti paraiso. Anya? Bay ama. Isalaysay ko kan kati amin maipapan iti akin kukwa iti day di apasdat. At data man nandito itulon, Victor. Mao din dito yata nagkita tarina. Talaga matulog ka nga agapron. Uwan. Isong agpakadakon. Victor. Paslajak ka ba? Apa yan askan mo madayo ka? Kasapulan. Gaputa kayat ko timangged. Para matlakadata. Sapay ko mata di ka mang liplipat. Saan to, Apolos? At sapay lang kumata sila lagip kalanda kanya. Sapay ko, ma, Victor.
Sige, iho. Agan-anad ka. Itulod na kan ni Papa mo. Saanan, Mama? Saan kayo nagtaktakpay? Makamuha ko. Sige, iho. Makaamo ka nga rodan. Ngam kaanon tumanan, di ba nagbakasyon mo? Jack may bagano ka, no? Ngam, sigurado, agbakasyon akta. Ala, no talaga aday tati kayat mo, iho. Baka amo ka nga ron. Ngam na siya Mama. ti masurot. Mama, maawatan kayo. Ngam, sapay lang ko matamaawatan, dakmet. Juan, maawatan ka, iho. Agan-anad ka kumaakanayon. Wen, Mama, aramidag na ita para kada kayo kini Papa. Wen, Manong Igni. Kayat ko ti tumulong dito yung asyenda. Isuro na. Takayat ko ay siya kunti mangimaton. Ada karbram, ma'am, ta kukwayo man. Saan ka matkat di nga agawan, Manong Igni? Ngam kayat ko lang ang atulungan ni Papa. Kaputa di na magtanmasang. O ma'am, makasursuro kan tumulang dito yung sinda. Ang na iti trabaho dito kataltalunan, oray saanin ma'am. Da kami datan. Saan mag-adakas nagtalanak man? Ay saanin ma'am, magpanog ka lang. Da kami latan ah. Agyamanakan ka, Manong Igni. Huwanya, nakasagana ka lang do. Bumabata yun ton malam. Intag paliw di asyenda. Sigalatan mga ansong. Kat na may kanta yung tigundaway amang kidnap kinirina. Aramidan tayo. Ipagayatan ti matungpan mga ansong. Sige, agsagana kayong harod para itiday ta. Ma'am, umay kan, tamang rabi ikan. Umunakan na Marsing. Kayat ko ti Romual. Inaklag paangin iti paraangan. Sige, adakan ka. Umunaka latan, Nana. Manganak tulatan no mabisinak. Umunagak tulatan. Inakbiit agpaangin iti paraangan. Nando, adda babay arimwar itiday di abalay. Iso ka di day jay ni Rina. Tsak masigurado no iso. Un mga ansong. Iso day jay. Di kayo padlaw, magpalpaliw tayo. Kung na akong kat, adito'y ti pakasarakan tayo kan kuana. Wen, gaputa dito ti pagayat na pagyanan. Sipod damo na ti umay ditoy. Sige, kitaan tayo. No kasano ang maitalaw tayo ni Rina itarabi. Agbaligi nga tadansong iti plano da kini Rina. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem, Abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Rebutazo. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y ng istasyon. May kanem, Abilin!